So iBafana Bafana namhlanje iqualifyile for iAFCON. Kahle kade yaqualify for iAFCON but namhlanje biyisimenta indawo yayo ukuthi ube number 1 lapha phezulu. Sokhuluma namhlanje ngoTito Maswanganyi. Yabo uTito Maswanganyi bafethu. Lo mdlali lo uyiquality. I feel like most people abangamthanda uTito Maswanganyi ilabalandeli laba bajwayele ukubukela ibhola lale ku-EPL, yabo kwi-Premier League, English Premier League. Umjida lo noma ngabheda kanjani kwigame yakhe, but uyambona uyaqhamuka akunikeze lento oyifunayo. Yabo ngeke ngisho ukuthi namhlanje ube negame. There were those instances la umbona khona ukuthi hayi udlalile ke la umfana, yabo. And igoli lakhe la namhlanje, yabo igoli lakhe la namhlanje eshaya namhlanje. Same as igoli elishaya last week, yabo. Usweet mfethu ungikhumbuze alamagoli lawajwayele ukushaya umfukeng medlala kuma finals Orlando Pirates. Umfukeng ujwayele ukushaya amagoli kanje, yabo, angayi ngepower, adedele igazi kancane ashaya inqako. Kungijabulisile ukubona uDevin Titus namhlanje engena and udlale kahle umfana, yabo. Omunye umuntu ongijabulisile uSage Stevens uthole i-first cap yakhe, yabo. Uthole i-first cap yakhe ina 33. Wangena namhlanje ucoach omnikeza ama minutes. Another player okumele athole i-team enkulu, yabona Oswina Police. Oswina Police uyadlala kakhulu yamfana lo, amele athole i-team enkulu, yabo. Ipulwane City iyabheda lento emenzayo nomfana, yabo. Nje bimhlalisile lapha uyovela athole i-injury mase kuyaphela ngecareer yakhe, because right now he needs a big team. Right now indlela adlala ngayo ubonile namhlanje Oswena Police indlela adlala ngakhona, yabo. Uyakhombisa ukuthi umdlali ofuna more and futhi iminyaka isamvumela Oswena Police. Kungijabulisile ukuba bona abafana namhlanje bedlala Pasadena bafethu, eyiPasadena. Pasadena ngajabula ukumbona ku-Orlando Pirates next season edlala la ka left kuthi ngale ka right kube khona uVan Rooyen. Hey uyadlala amjithu Pasadena. Overall play bangijabulisile abafana bafethu. Siya nje eMorocco siya cruiser nice. Tito Maswanganyi abantu kumele bamhloniphe, yabona nje uThembazwane elimele. Nangu umdlalo ozomreplace uThembazwane, nangu umdlalo ozomreplace. Abantu kumele bak-accept lokho. Ngiyazi akusile iphilisi iphilisi elinzima ukuthi abantu baliswallow, but they must accept that uTito Maswanganyi is the player that will replace uThembazwane kwi-national squad, yabo. I know there are some players abangcono abangadlala, but uTito Maswanganyi as things stands, yabo, uyena mdlali ozomreplace. Right now iBafana Bafana izofocusa equalifying for iWorld Cup next year ngoMarch. So besidlala no Nigeria, yabo. So nje kumele sibe ready for those matches. Sithandazele ukuthi abadlali bethu abalimali, siqhubeke nale spirit lesinaso, because we need to go to iFIFA World Cup le America. We need to go there. Ngendlela edlala ngakhona kuyakhombisa ukuthi ngenzeka ngempela siye khona, yabo. So ngijabulile ukubona abafana bedlala namhlanje. Ngijabulele nomkhaya bethu labo uBotswana ikwazile ukuqualify for iAFCON nayo idrawile namhlanje ade idlala neEgypt, badrawe ngo-1-1 bakwazile ukuqualify for iAFCON 2025. Baphuma number 2 kwigroup yabo yathi iEgypt yabu number 1. neMozambique naye ikwazile ukuqualify for iAFCON namhlanje. So I'm very proud ngamathima la kwi-SADC, yabo. Siyakhombisa impela ukuthi siyafuna ukuwa challenge lama countries ale eNorth Africa.